Pozdravljamo vas sve iz Svetog manastira Tumana i evo nas pokraj moštiju prepodobnog oca našega Jakova, čudotvoraca Tumanskih. Bog nas je blagoslovio da se navrši 11 godina od otkrivanja njegovih svetih moštiju, koje su počivale u tišini manastirskog groblja u manastiru Tumanu 68 punih godina. Sveti Jakov je među svojim savremenicima i svima koji su ga poznavali bio sačuvanog spomena kao čovek svetoga i vrlinskoga života. Svaka uspomena na njega bila je, kako nam psalmopojac David govori, s pohvalama i sa radošću. I kad god se on bilo gde u monaškim ili crkvenim krugovima pominjao, svi su sa velikom ljubavlju pohvalili, zadivili se i blagoslovili njegov podvig, trud i njegovu mučeničku končinu. On je pošao iz manastira Ljubostinje ovde ka manastiru Tumanu i na pola puta u Požarevcu su ga presreli komunisti, osna udba odnašnja, strašno ga pretukli i posle 5 dana polovanja u kući bogomoljačkoj u Rabrovu on se u miru pokojio. Na samrti je vidio 3 angela Božija koji su došli po njega i zaveštao je da bude sahranjen ovde na manastirskom groblju. I nadalje, tokom decenija, njegov sveti grob bio je stecište pobožnih i blagočestivih ljudi, naravno i sestara monahinja iz ovoga manastira. Ali se sve to odvijalo u tišini iz razloga što je i dalje vladao režim koji je njega ubio. Na snazi su bili nastavnici oni koji su njega gonili i na posledku likvidirali. Ali spomen na pravednika Božijeg, na svetog čoveka, nikako nije utihnuo, pa je 2 puta obilazeći ove krajeve i blaženopočivši patrijarh Pavle dolazio da se pokloni njegovom svetom grobu. O svetosti njegovog života svedočio i starac Tadej koji je ovde služio i živeo i bio igumon, ali posebno otac Danilo Tumanski jeromonah i duhovnik, koji je imao tu radost i blagoslov da kao đak, kao iskušenik, bude u Žiči u vreme svetog vladike Nikolaja i svetog Jakova. On je svedočio narodu Božijem ovde i sestrama monahinjama da je neretko kad je u letnjim mesecima služio svetu liturgiju, uz otvorene prozor i proskomidisao, neiskazano prijatno blagouhanije i miris dolazio od groba svetoga Jakova i čitav oltar ispunjavao. Slava je Bogu, navršila se punoća vremena, pa smo evo mi, kada smo preuzeli ovaj manastir 2014. godine, osmelili se da sa blagoslovom našeg vladike Ignjatija ispitamo njegov grob i izvadimo njegove svete mošti. Svetac je bio izuzetno duboko sahranjen, verovatno su ondašnji bogomoljci i monasi, plašeći se da grob ne bude oskrnavljen, duboko sahranili njegovo sveto telo. Kada smo do moštiju došli, ukazalo se telo svetitelja u velikoj meri sačuvano, gotovo neteno i odavao se utisak jednog svetog čoveka. Videlo se da je u pitanju sveti grob čoveka koji je čekao glas anđela Božijeg da zatrubi i da ustane u vaskrsenje mrtvih za strašni sud. Onda kada su me ophrlile pomisli da možda nije u pitanju sveti Jakov i da su se grobovi istumbali, da je možda neko drugi na njegovom mestu, u momentu kada je vađena lobanja iz groba, čitavom portom se proširilo neiskazano blagouhanije, prelep miris, koji se ponovio još jednom u tom intenzitetu, samo u onom danu kada su nam javili da je kanonizovan. I posebno je dirljiva ta scena. Nas je 4 bilo tada tu i mi smo svojim rukama izvadili njegove svete mošti. Nikoga nije bilo i sve je bilo u tišini i nekako obavijeno velom tajne i neke tišine. Ali danas, posle 11 godina, svake godine, o prazniku njegovog svetog obretenja i sećanja na otkrivanje njegovih svetih moštiju, 1000 ljudi iz svih krajeva, iz regiona i sveta, čak i ljudi drugih vera, sa verom i velikom ljubavlju prilaze njegovim moštima, moleći ga
da ih isceli, ukrepi i blagoslovi i sve to u ime Gospodnje. I ti hiljade i stotine hiljada ljudi svedoci su ljubavi ovoga Božijega čoveka koju izliva na sve. Budući istinski podvižnik i strogi Hristov vojnik za vreme života, on se po smrti kroz svoje svete mošti javlja kao blagi, istinski sluga Hristov, grleći i voleći svakog, dejstvujući zajedno sa svojim starijim bratom i sa podvežnikom u Gospodu, prepodobnim ocem Zosimom Tumanskim. I zato pozivamo sav narod kome se srce otvori, kome se želja i ljubav zagreju i ponesu ga da ovde u nedelju 26. oktobra budu zajedno sa nama, kada ćemo saborno proslaviti upisivanje ovoga značajnoga i velikoga dana i praznika u kalendar svetih. Jednostavno, narod je spontano i sa ljubavlju prihvatio njegov spomen, njegovo sveto ime i on je kanonizovan, ali je isto narod spontano i prihvatio i odazivao se svake godine u sve većem broju na praznik obretenja njegovih svetih moštiju, što je crkva i zvanično od ove godine priznala i upisala praznik u kalendar svetih. U nedelju, dakle, 26. oktobra, ovdje će biti služena saborna sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će mošti svetitelja biti iznete iz kivota, presvučene u novo odijanje, a delići, odežde svetiteljeve, bit će podeljeni vernom narodu prisutnome na blagoslov. Da ponesu u svoj dom očigledan, vidan znak blagoslova, ljubavi i dar svetoga Jakova. Da štiti njih, njihove porodice i domove od svakoga zla, da ih ukrepljuje i pobuđuje na vrlinu. Zato neka bi Gospod dao da imamo njegovu svetu molitvu, da proslavljajući njega imamo ga za primjer koji sledimo u ime Gospodnje. A on neka nimalo ne zaostaje da nas molitveno zastupa, nego neka je tu hitar, bodar, kao što uvek i jeste, zajedno sa svetim Zosimom, da čuva ovaj sveti manastir, bratstvo koje ovdje živi, ali i verni narod kojim sa nesebičnom i velikom ljubavlju dolaze, ali oni istom i još većom ljubavlju odgovaraju, primajući svakoga, tešeći, blagosiljajući, ukrepljujući ime Gospodnje. Radujemo se danas, puno nam je srce, ispunjeni smo izobilnom ljubavlju, ali i zahvalnošću prema ovom svetom svedoku Božijem. Pokraj mene su njegove svete i netljene mošti, koje blagosiljaju ovdje svakoga ko dođe, i još jednom pozivamo sve, ne u svoje ime, nego u njegovo ime, da budu zajedno sa nama u nedelju 26. da proslavimo taj značajan praznik i da proslavimo upisivanje toga dana u kalendar svetih. Neka ste svi blagosloveni i njegovim molitvama i molitvama svetog Zosima, neka smo svi od Boga prepoznati kao Božiji i o strašnom sudu da nas zastupaju i nikada ne ostave. Amin. Bože daj. Dobro ste došli, vidimo se u radosti, miru, zdravlju i svakom dobro. Amin. Bože daj.